Alright, reka nanone nongere mbasuze nshuti bakunzi babendera TV mbifurize kugira ibihe byiza zekomeze neza kandi mukomeje kumererwa neza. Twinjiye makuru agezweho kuri aya masaka rero, reka munyemerere nongere mbibutse ko namakuru yo kuri wa kabiri tariki 9 Kamena muri uyu mwaka w'2026. Nizere rero ko hirya no hino mwiriwe neza, nizere kandi ko abiriwe mu kazi mwagize akazi keza. Twinjire muri aya makuru rero agezweho kuri aya masaka na makuru agiye kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Abacanshuro b'Abanyakolombia bamaze kugera tayari ku rugamba mu Minembwe. Ese haricyo abaraza gutanga nk'impinduka? Ndaje ibitu byinjiremo ku buryo burambuye. Hanyuma ubu tuvugana ibintu byongeye gufata indi ntera ku rwego rwo hejuru. Imirwano y'ikaze yongeye kubura imurenge ikaba yafashe indi ntera. Turaza kunyarukireyo turebere hamwe uko ibi byagenze. Intambara y'u Rwanda n'u Burundi yaba ifite izihe ngaruka? Ni mu gihe ukomeje gututumba umwuka mubi hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda. Turaza kugerageza kubirebera hamwe, twinjire mu busesenguzi bwabyo. Hanyuma muri turi Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arasaba guverineri mushya washyizweho ako agomba kugarura byihutirwa amahoro n'umutekano. Turaza kunyarukirayo turebere hamwe uko ibintu byifashe. Muri Kenya binjiye mu mwuka cyase mu bihe by'imvururu ni nyuma y'amasezerano ya Ebola na Amerika. Turanyarukirayo turebera hamwe uko byifashe. Igihugu cya Kenya kandi polisi y'iki gihugu imaze kurasa wigaragambyaga yamagana ikigo cy'abanduye Ebola muri iki gihugu. Nshuti bakunzi bacu rero, ngizo ingingo z'ingenzi tugiye kwitsaho no kwibandaho muri aya makuru agezweho kuri aya masaka. Mbahaye ikaze, nitwa Umukada. Niba amaze kugera hano nyemerere unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Nago turi butinda, ubwo ni munyemerere ibintu tubigenze gutya. Hanyuma mu kanya gato cyane ingaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Alright, nanone nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi bacu mudukurikiye aho mwerereye hose, nizere ko mumeze neza. Reka nongere mbifurize ikaze rero. Niba amaze kugera hano nguhaye ikaze uturutse mu Rwanda, ikaze abari mu gihugu cy'u Burundi, abari mu Buganda, abari muri Kenya, abari Tanzania, abari Sudan, abari Malawi na Mozambique, mwese mwiyumvemo ikaze. Birumvikana ubwo n'abaherereye kandi tutavuze namwe ikaze. Abaherereye mu bihugu bitandukanye bya kure, arabadukurikiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabona muri kumbwira ko muhari. Harabari muri Norvege, harabari muri Canada, harabari muri Australia. Ako muherereye hose mbahaye ikaze. Twihuse rero ni munyemerere twanzike n'aya makuru ku buryo burambuye. Ya makuru tuyanzikire kuri inkuru ikomeye cyane. Ubu tuvugana ibintu byakomeye byafashe indi ntera yo ku rwego rwo hejuru. Abacanshuro tayari bamaze kwinjira mu rugamba rurimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Byifashe gute rero? ni munyemerere ibi nabyo tubyinjiremo muri ubu buryo. Ubu tuvugana amakuru hagera ku Ibendera TV aravuga ko hari itsinda ry'abacanshuro benshi bakomoka muri Colombia bamaze koherezwa mu gace ka Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kuva mu mujyi wa Karemi. Aya makuru yaje mu gihe bikorwa bya gisirikare bikomeje gukaza umurego mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu misozi miremire ya Minembwe. Mu minsi ishize Minembwe yabaye imwe mu mpande zikomeje kuvugwamo imirwano ikaze hagati y'impande zitandukanye zihanganye. Kugeza ubu abaturage bavuga ko umutekano ukomeje kuba muke, aho ibikorwa bya gisirikare bikomeje kugaragara mu duce twinshi tw'iyo ntara. Amakuru aturuka mu bice bya Karemi rero aravuga ko aba bacanshuro bagejejwe muri Minembwe mu rwego rwo kongerera ingufu ibikorwa
bikorwa bya gisirikare biri gukorwa muri aka karere nubwo umubare nyawo w'abasirikare bagejejwe ahangaha turatangazwa ku mugaragaro ariko amakuru ava mu nzego zitandukanye aravuga ko bagizwe n'abahoze mu gisirikare bafite ubunararibonye mu ntambara zitandukanye. Amakuru kandi akavuga ko abageze ahangaha ngo ari benshi. Colombia ni igihugu kizwiho kugira abasirikare benshi bahoze mu ngabo zacyo nyuma bakajya gukora akazi ku bucanshuro mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Mu myaka yashize abaturage b'iki gihugu bagiye bagaragara mu ntambara zabereye muri Afurika, mu burasirazuba bwo hagati ndetse no muri Amerika y'Amajyepfo. Abasesenguzi baravuga ko kuzana abacanshuro b'abanyamahanga muri Minembwe bishobora kuba ikimenyetso cy'uko impande zihanganye zishaka kongera ubushobozi bwazo mu mirwano irimo kubera muri Minembwe. Gusa kandi bavuga ko kuba hari abasirikare b'abanyamahanga binjira muri iyo ntara bishobora kurushaho gukomeza umwuka mubi no kongera ubukana bw'imirwano. Ku ruhande rw'abaturage impungenge ni nyinshi, imiryango myinshi imaze igihe ihunga imirwano ivuga ko ikomeje gusaba ko haboneka igisubizo cya politiki aho gukomeza kongera ingabo n'intwaro. Abaturage bo mu misozi ya Minembwe bavuga ko ubuzima bwabo bwakomeje guhungabana kubera intambara zimaze imyaka myinshi muri aka karere. Icyakora kugeza ubu nta rwego rwa leta cyangwa yaba urwa Kongo cyangwa urundi urwo ari rwo rwose rwa gisirikare rwari rwemeza ku mugaragaro amakuru yerekeranye n'aba bacanshuro bamaze kugezwa ahangaha. Ibyo biratuma rero kugeza ubu ibintu bikomeza kuba akaga n'akangaratete. Amakuru akavuga yuko hagaragaye imodoka nyinshi zipakiye aba basirikare ubuse navuga ko ari abasirikare n'abarwanyi babacanshuro. Amakuru kandi akavuga yuko bagaragaye n'ibikoresho byabo byinshi bamanuka ahangaha. Amakuru rero akaba avuga yuko byanze bikunze hagiye kuba imirwano ikomeye cyane. Ibi bikagaragaza kandi ko yaba uru ruhande rwa leta ya Kinshasa n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 kugarura amahoro binyuze mu biganiro bishobora kugorana, aho bamwe babona yuko ibi bishobora kuba bigiye gutuma urugamba rwanzika ku bundi buryo bukomeye cyane. Mu gihe imirwano ikomeje kuvugwa mu bice bya Minembwe rero amaso y'abasesenguzi n'abaturage akomeje kureba niba uko kuza kw'abacanshuro b'abanyakolombia kuzagira uruhare mu guhindura isura y'urugamba cyangwa niba bizaba izindi ngufu zongewe mu ntambara imaze igihe kirekire ihanganishije burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukiri muri aya makuru kandi munyemerere nanababwire ko abarwanyi bo mu mutwe wa Special Force uzwi nk'abahibu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bamaze kugezwa mu bice bya Minembwe. Amakuru aravuga ko abahibu nabo bamaze kugezwa ahangaha bafite ibikoresho byabo. Amakuru akavuga yuko ari batayo zirenga 2 zamaze kugezwa ahangaha. Bikavuga yuko rero aba bose binjiye muri uru rugamba mu rwego rwo guhangana ni ibitero bagomba ngo kugaba bagambiriye kwigarurira no kwisubiza ibice bambuwe n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 ndetse na Twirwaneho. Ibi ni munyemerere mbabwire ko bihinduye isura nyuma yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bigaruriye uduce dutandukanye. Mikenke bayigaruriye, Biraro Mbiri bayigaruriye. Ubwo bivuze ko rero ibi byabaye nko gukoza agati mu ntozi. Hari ibyo byatumye rero abo ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye kuzura umugara
kabamanuye abacanshuro ndetse n'abahibu benshi aha muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo bivuga yuko abamanutse cyangwa se bamanuwe no kugaba ibitero bikomeye mu Minembwe. Shiti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere mbabwire yuko urugamba rwongeye gufata intera ubu tuvugana. Dukomeje n'aya makuru rero, ni munyemerere duhite tunerekeza mu Minembwe twihuse, babwire ko kugeza ubu tuvugana ibintu byongeye kuzamba, kandi amakuru aturuka mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko masaha nyuma ya saa sita imirwano ikaze yongeye kubura umurenge ikaba yafashe indi ntera. Aya makuru aturuka mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo aravuga yuko amakuru aturuka mu misozi miremire y'umurenge muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko imirwano ikomeye yakomeje uyu munsi hagati y'abarwanyi batwirwaneho n'ihuriro ya Alliance Fleuve Congo 23 bongeye guhangana na FARDC n'ingabo z'u Burundi ndetse n'imitwe ya Wazalendo. Impande zombi zikomeje guhatanira kugenzura ibice bitandukanye by'aka karere kamaze igihe karangwamo umutekano muke. Nk'uko amakuru aturuka muri ibi bice abivuga, ngo n'imirwano yatangiye ku munsi w'ejo twirwanaho yashoboye kwinjira no kugenzura agace ka Mikenke kamaze igihe gafatwa nk'imwe mu nkingi zikomeye z'ibirindiro bya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo muri aka gace. Ibi rero byatumye abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bamera nk'abariwe n'amavubi. Ubu amakuru aturuka aravuga ko ngo barimo kurwana nk'abiyahura. Aya makuru kandi avuga ko nyuma y'imirwano ikaze yabereye ahangaha n'ubundi ngo n'uyu munsi hongeye kubyuka imirwano yiriwe urugamba rukomeye cyane. Amakuru avuga ko intwaro ziremereye n'ibikoresho bikomeye cyane byakoreshejwe. Amakuru kandi avuga ko mu mirwano yabaye ahangaha abo ku ruhande rwa leta ya Kongo bazamuye drone zigera kuri 2 nubwo zose zaje guhanurwa. Dukomeje n'aya makuru kandi nyemerera nkubwire ko abaturage batuye muri ibi bice n'ahandi hafi ahangaha bahunze ku bwinshi inyuma y'uko n'ubundi imirwano ifashe intera yo ku rwego rwo hejuru. Ingabo zari zihanganye na twirwanaho rero zaje gusubizwa inyuma, nubwo aya makuru akomeje gukwirakwira mu bice bitandukanye by'aka karere. Kugeza ubu ngubu haribazwa ngo ese irugamba rwakaruraza kurangira gute. Amakuru agera ku Ibendera TV aragaragaza ko ihuriro rya FARDC, ingabo z'u Burundi, FDLR na Wazalendo bagabye ibitero bikomeye mu duce twa Bidego, Karingi na Gakenge bagamije kongera kwisubiza ibi bice bigenzurwa na twirwanaho ndetse na Alliance Fleuve Congo 23, ariko kubw'amahirwe make bikaba bitaje kubashobokera kubera yuko amakuru avuga ko basubijwe inyuma ku bwanabi cyane. Amakuru avuga ko abarwanyi barwana ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo 23 bakoresheje operasiyo ikomeye cyane yo kubihisha, abiza kurangira rero ngo bashyeke bigira imbere. Uko bigiraga imbere rero niko abandi babarebaga muri radari zabo, biza kurangira rero ngo babahuyemo urusoro. Amakuru aravuga ko usibye kuba abacitse bagiye basubira inyuma birukanka bayabangira ingata, ariko amakuru aravuga ko harasiwe abasirikare benshi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Gusa kugeza ubu ngubu ibintu biracyakomeye cyane. Amakuru aravuga ko abaturage baherera ahangaha ngo bari mu bwoba bwinshi kubera ko bavuga ko nubwo ngo twirwaneho yabashije gusubiza inyuma ibi bitero byose byari byagabwe kuri uyu munsi, ariko ngo hari impungenge z'uko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bashobora kuza kongera kugaruka bakagaba ibindi bitero bikomeye cyane cyane ko tumaze kubibona yuko hamaze kudeployingwa abahibu, hamaze kudeployingwa abacanshiro. Abaturage rero bakaba
bakaba bafite impungenge z'uko hashobora kongera kubura imirwano ikomeye cyane. Kugeza ubu hari amashusho n'amavideo yakomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza bamwe mu basirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bapfuye n'ibikoresho byabo byasizwe ku rugamba. Icyakora nk'uko bisanzwe mu bihe by'intambara biragoye kugenzura mu buryo bwigenga ukuri n'ubunini ndetse n'umubare nyawo ibikoresho ndetse n'abahatakarije ubuzima. Andi makuru yize wagera ku Ibendera TV kandi aravuga ko kuri uyu munsi ihuriro y'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo bongeye kugerageza kugaba ibitero muri Mikenke bagamije kwisubiza aka gace. Nyamara ariko amakuru aturuka ahangaha ku rugamba avuga ko Twirwaneho Alliance Fleuve Congo 23 n'ibi bitero nabyo bongeye kubiburizamo bikaza kurangira rero aba bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakamye ikimasa muri operation bari bagerageje gukora ahangaha. Abaturage bo muri aka karere baravuga ko urusaku rw'imbunda zoroheje nini ngo rwumvikanye ku bwinshi kuva mu gitondo kugeza amasaha y'umugoroba. Kugeza ubu rero ibintu bikaba bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Hari amakuru avuga yuko ibice bigera kuri ibice bigera kuri 4 bishobora kongera kubyikiramo imirwano bitewe n'uburakari abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo abatewe no gusubizwa inyuma mu buryo bukomeye cyane. Biravugwa rero ko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bashobora kongera kugaba ibitero mu bice bya Bidegu, muri Gakenke, muri Karengi no muri Mikenke n'utundi duce twinshi two muri imisozi miremire y'umurenge, kubera yuko tuduce ngo barashaka kutwisubiza ku bubi na bwiza. Nyamara ariko abo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo 23 nabo bamaze gupanwa baravuga yuko batagomba kurekura utu duce byanze bikunze. Ibintu rero bituma urugamba rwongera gukomera no gufata indi intera yo ku rwego rwo hejuru. Shiti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye, ndabibutse ko turi mu makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Niba wamaze kugera hano nyemerere unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV unkundire unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka twerekeze muri ya nkuru yindi nababwiye ni inkuru nayo ikomeye. Intambara y'u Rwanda n'u Burundi yaba ifite zihe ngaruka, dore ko bikomeje guhwihwiswa ko igihugu cy'u Burundi gishobora kugaba ibitero ku Rwanda mu gihe umwuka wa politiki n'umutekano ukomeje kuba mubi mu karere k'ibiyaga bigari. Akomeje kuvugwa byinshi ku mubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi, aho bamwe mu basesenguzi bagaragaza impungenge ku ngaruka zikomeye zishobora guterwa n'icyo aricyo cyose cyatuma habaho intambara yeruye hagati y'ibi bihugu byombi. Mu makuru agera ku Ibendera TV rero haturuka mu bantu batandukanye baravuga ko kugeza ubu nk'uko igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda byamye ari abavandimwe ngo byagorana, kandi intambara yabo ngo yakomera cyane mu gihe ibi bihugu byombi byaramuka bifashe umwanzuro wo kwinjira mu ntambara. Muri iri sesengura ari abantu batandukanye b'abasesenguzi bamwe babona ko byaba ari ikosa rikomeye ku Burundi mu gihe ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwahitamo gukorana n'umutwe wa FDLR mu bikorwa ibyo ari byo byose byaba bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda cyangwa kugaba ibitero ku murwa mukuru Kigali. Aba basesenguzi kandi bavuga ko bene iyo mikoranire ishobora kurushaho kongera bushyamirane bwari busanzwe hagati y'ibihugu byombi, bikaba byakurura ibibazo bikomeye by'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari. Iri sesengura kandi rikomeza rigaragaza ko u Rwanda rwashoye imari ikomeye mu kuvugurura urwego rw'ingabo, cyane cyane mu rwego rwo kurinda ikirere, nk'uko byagarutsweho n'abasesenguzi batandukanye.
bagaragaza ko ingabo z'u Rwanda zifite uburyo bugezweho bwo kurinda ikirere burimo systeme ya Sky Dragon 50 ishobora gutahura no guhangana n'ibitero byinshi ibyo mu kirere icyo ari cyo cyose. Iyi systeme kandi bivuga ko ifite n'ubushobozi bwo kurasa indege z'intambara, kajugujugu ndetse na drone zikoreshwa mu bikorwa bya gisirikare byo muri iki gihe. Ibi rero bigatuma uru rugamba mu gihe impande zombi zaramuka zanzuye guhangana byatuma urugamba rukomera cyane. Ku rundi ruhande rw'u Burundi nyirisesengura rivuga ko nubwo ingabo z'iki gihugu zifite ubunararibonye mu bikorwa byo kubungabunga amahoro muri Afurika, ngo hari impungenge ku rwego rw'ibikoresho bya gisirikare zifite ugereranyije n'ibikoresho by'ikoranabuhanga rigezwe ko rikoreshwa mu gisirikare muri iyi minsi. Ikindi kandi bakavuga ko igihugu cy'u Burundi kitakwisanga neza mu mirwano mu gihe hamaze iminsi itari myinshi bivugwa yuko intwaro zabo zaturikiye Amerika mu kigo cya gisirikare cya Musaga. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, dukomeje n'aya makuru, ni munyemerere iyi nkuru tuyiveho, gusa mbabwire ko abasesenguzi bakomeje kugaragaza ko mu gihe ibihugu byombi, igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, bakwanzura kwinjira mu rugamba, ibintu ngo byaba ari bibi cyane kubera ko aba basanzwe ari abavandimwe, bityo rero kwinjira mu rugamba bikaba byatuma habaho iyindi mirwano ikomeye cyane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV rero mudukurikiye, ni munyemerere tunanyarukire kuri iyi nkuru nayo tuyirebere hamwe. Kugeza ubu ngubu Perezida Tshisekedi amaze gutanga ubutumwa bukomeye cyane kuri guverineri mushya wa Ituri, ni nyuma yuko habayeho impinduka mu minsi ishize. Guverineri mushya wa gisirikare wa Ituri yitwa Major General Kasongo Batoka Murumba aritegura gutangira kuyobora intara ya Ituri asimbuye Liyetona Generali John Ruboya Nkashama. Ni nyuma y'amasaha 48 yashyizweho n'itegeko yu Major Generali Kasongo Batoka Murumba yakiriwe ku munsi w'ejo tariki 8 Kamena muri uyu mwaka na Perezida Tshisekedi mu kigo cy'umujyi wa Afurika yunze ubumwe i Kinshasa. Muri inama ya mbere nyuma yo gushyirwaho, Perezida Tshisekedi yagaragaje ko umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagombaga guha ubuyobozi uyu mupolisi mushya uyoboye iyi ntara imaze igihe kinini igoswe kuva muri Gicurasi mu mwaka w'2021. Perezida Tshisekedi yamuhaye amabwiriza asaba ko amahoro n'umutekano byagaruka ndetse n'abaturage bagasubira mu duce batuyemo muri iyi ntara mu burasirazuba bwa Kongo. Ni mu gihe muri Ituri hakomeje kuvugwa ibikorwa by'umutekano muke, ni mu gihe kandi muri Ituri hakomeje kumvikana ibikorwa bya Ebola imereye nabi abaturage muri aka gace. Ibiro bya Perezidansi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivuga ko Perezida Tshisekedi yategetse guverineri mushya wa gisirikare kugarura amahoro arambye, ituze rusange n'umutekano vuba bishoboka, no gukora ku buryo abantu bakuwe mu byabo basubizwa mu turere bakomokamo. Uretse ibibazo by'umutekano biterwa n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro yo mu gihugu n'iy'amahanga, intara ya Ituri nayo ihanganye ni ibibazo bikomeye cyane. Niyo ntandaro y'icyorezo cya 17 cya virusi itera Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero byatangajwe ku itariki 15 Gicurasi muri uyu mwaka ko Ituri byananiranye byanaganiriweho mu biganiro hagati ya Perezida Tshisekedi n'uyu umuyobozi wagiyeho, harimo rero kongera ingufu mu bijyanye no guhangana n'iki cyorezo cya Ebola. Nyuma y'inama, Major General Gabi Kasongo yagize ati, nahawe amabwiriza yo koroshya akazi k'amatsinda akora mu gukumira icyorezo no gufungura ibindi bigo bivura mu turere tutarabibona.
nubwo guverineri w'igisirikare cy'igihe Lieutenant General John Ruboya Shama avuga ko umutekano warushijeho kuba mwiza kuva yashyirwaho kuyobora y'intara, bikaba ari byo byatangiye kugaragara ko hari intangiriro y'ubutegetsi bw'inyeshyamba muri Ituri. Amakuru avuga ko mu byo guverineri mushya yasabwe harimo no gukaza umutekano mu duce dutandukanye, harimo ahitwa Jugu, ahitwa Irumu na Mambasa, utundi tumwe mu bice bimaze iminsi byicirwamo abantu b'inzira karengane. Shuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere dukomeje n'aya makuru rero twerekeze no muri iyi nkuru ikomeye cyane. Ni inkuru iturutse mu gihugu cya Kenya. Mu gihugu cya Kenya haravugwa imvururu zikomeye cyane ndetse n'imvururu zanahitanye bumwe mu buzima bw'abantu. Kugeza ubu ngubu amakuru aturuka mu gihugu cya Kenya aravuga ko umwuka wa politiki n'imibereho rusange ikomeje kuba mubi mu bice bimwe bya Kenya nyuma y'imyigaragambyo ikomeye y'abaturage barimo kwamagana amasezerano igihugu cyabo cyagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajyanye no kubaka ikigo cyihariye kizajya kivurirwamo cyangwa kigashyirwamo abanyamerika barwaye indwara ya Ebola cyangwa bakekwaho kuyandura. Amakuru aturuka mu gace ka Nanyuki, kamwe mu duce twibasiwe n'imyigaragambyo, agaragaza ko abaturage benshi bazindukiye mu mihanda bagaragaza kutishimira aya masezerano, bakavuga ko ashobora guteza ibibazo by'ubuzima n'umutekano ku gihugu cyabo. Mu rwego rwo guhangana n'iyo myigaragambyo, inzego za polisi zinjiye mu bikorwa byo kuyihagarika, aho zakoresheje ibisasu bijyana mu maso mu gutatanya abaturage bari bateraniye mu mihanda. Abigaragambya bahise basakara mu bice bitandukanye nyuma y'iyo myanzuro yafashwe n'inzego z'umutekano. Nkuko amakuru yatanzwe n'umunyamakuru wa ruherereye ahangaha wavuganye n'ibitangazamakuru bitandukanye, avuga yuko n'ubundi abigaragambya bamaze gutatanywa n'abapolisi, ariko ibikorwa byinshi by'ubucuruzi ngo byahise bihagarara. Amaduka menshi ngo yafunzwe, amasoko amwe n'amwe arahagarikwa, ndetse n'ibindi bikorwa by'ubukungu ntibyabashije gukomeza nk'uko bisanzwe kubera impungenge z'umutekano muke zatewe n'iyi myigaragambyo. Amakuru avuga ko hari ababashije gutakaza ubuzima muri iyi myigaragambyo, gusa ntago imibare yashyizwe ahagaragara. Shuti bakunzi ba Ibendera TV, kandi dukomereje muri aya makuru aturuka mu gihugu cya Kenya ajyanye n'imyigaragambyo, munyemerere mbabwire ko polisi yamaze kurasa uwigaragambyaga yamagana iki kigo cyabanduye Ebola. Ubwo rero byumvikane ko uyu yamaze kuhatakariza ubuzima. Polisi ya Kenya itangaza ko yarashe mu bigaragambyaga bamaganaga ikigo Amerika shaka gushyira muri iki gihugu cya Kenya kizajya cyakira abanyamerika bakekwaho icyorezo cya Ebola. Warashwe yahise apfa kugeza na n'ubu. Patrick Wawome wateguye imyigaragambyo mu mujyi wa Nanyuki yavuze ko bamaganaga iki kigo, n'abandi baturage bavuze ko umugabo warashwe yishwe n'ibikomere by'isasu yarashwe mu mutwe n'igipolisi. Umuvugizi wa polisi muri Kenya yavuze ko ntacyo azi kuri ibi bikorwa. Ikigo cyagombaga kubakwa byari biteganyijwe ko kijyamo ibitanda 50, kikagomba kuba cyakwakira kigomba kuba cyubakwa mu kigo cya gisirikare cya Laikipia. Kugeza ubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byamajwe kwemezwa ko abarenga 500 aribo banduye Ebola yo mu bwoko bwa bundi bugo, mu gihe 101 yabahitanye. Kugeza ubu rero abo muri Kenya bakaba bibaza ngo niba iyi Ebola ikomeje kwica abantu umunsi ku munsi, bakaba bagiye kuyizana muri Kenya, ntibyaba
ari ikibazo gikomeye cyane, niho rero bahera bigaragambya mu buryo bukomeye cyane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, mwabanye natwe muri aya makuru kuva dutangiye kugeza ubu twerekeje ku musozo. Ni munyemerere mbashimire cyane, hanyuma rero twerekeje ku musozo wayo, ariko mbere yo kuva muri aya makuru ni munyemerere nongere mbibutse ni wageze hano nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV, unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Ndashimira cyane mwe mwese mwakoze like, ndashimira cyane mwese mwakoze subscribe, ubwo ndavuga abashyashya aribwo mwari mugeze hano ku Ibendera TV muri bashya. Hanyuma ariko kandi ndanashimira abantu mukomeje gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe banyu batandukanye. Ni igikorwa kinyamibwa, hanyuma ibitekerezo byanyu nabyo bihabwa ikaze muri aya makuru. Reka rero munyemerere mbashimire, ubundi twerekeze ku musozo w'aya makuru. Muramukeho, mugire amahoro n'amahirwe, Imana ikomeze kubana namwe no kubarinda. Bye, ciao ciao.